Aprilski broj sveta kompjutera donosi dosta hardverskih noviteta koje verovatno nećemo moći da kupimo, ni mi ni vi. Ovom prilikom izdvojili smo par sitnica čisto kao teaser da biste vidjeli šta smo sve imali zanimljivo i s čim smo mogli da se igramo. Ćemo od grafičke karte jer, jeli, niko ne može da kupi grafičku kartu u ovom trenutku, a neki od nas ne mogu ni da izvadi iz kutije, što je otvoreno sa druge strane. U pitanju je Radeon RX 6700 XT, dakle, nešto što bi trebalo da bude dostižno. Ovdje u Asusovoj ROG Strix izvedbi, samo da vidimo, sa masivnim max kontakt hladnjakom sa 7 heat pipe-ova koji bez sramote zauzima cela 3 slota, ali će, iako postoji podrška za Crossfire, verovatno biti jedina kartica koja će krasiti neku ploču, možda za 590, time ćemo kasnije da se bavimo. Čip ima 2560 Steam procesora, grafička je opremljena sa 12 GB GDDR6 memorije povezane preko 256 bitne magistrale. Osim toga, 2 8-pinska konektora za napajanje i 2 premium konektora za dodatne ventilatore. Dakle, ako se budete bavili overclocking, inače ovo je OC verzija. Za kraj ovog malog teasera imamo i Asus TUF Gaming za 590+, koja dolazi sa kompletnom opremom za Wi-Fi komunikaciju. Na njoj se nalazi običan Wi-Fi 6 koji radi na 2.4 iz kojeg se GHz. Znači, obe ploče podržavaju PCI Express 4 M2 NVMe uređaje, što je novitet za Intel. Glavna karakteristika novog chipseta. Osim toga isto podržava 128 GB DDR4 memorije, u ovom slučaju do 5133. Ima LAN od samo 2,5 GB. I to bi bilo to. Hvala na pažnji.